الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, nagpuan na pitewali kang manano, ini Quran tendi. Gapi dulu sih, bekas tahu tadi, apa sih dah? Gapi, tadi. Bakas sa laos. Balik tiba tiba pertemuan. Gabi nga. Nih, Taman ini ngaben. ubus, alhamdulillah, kita roket nagbasa ko ito. Yan, magaling ito nagbasa bang ubus na din ano tadi. Marami si yes, ano rin, maalala siya dito. Ubus na doon ayat to TV, suratul Naba, surat An-Nazi'at. Ubus betul si ketel surah, ini pin surah Abasa wa Tawalla. Ini satu betul. Ubus surah ini binahagi wa magtafsirin. Niya pin story pasal pagtablig, pagdawa. Kinakan kita beransinin, duk niya story penhesed Allah subhanahu wa ta'ala sikitiwi. Ini pasal kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Duk story pasal tinenel kiamat. Surah ini. Lagi kita bismillahirrahmanirrahim. Bin Allah subhanahu wa ta'ala abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkira wa man sha'a dhakara fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. Sampai ini pesan ini ayat saya sana. Ubus histori ini dan sabab peteka dan buamban itu sabab peteka wallahu subhanahu wa ta'ala ini ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buah oras Rasul sallallahu alaihi wasallam hinarap po ini mian ini me manusia melisi Makkah ini me mihagje ketungkulannya hinarap po ini atau magkasuwa siya mian si pagi mian kurat Rasulullah si mian ini si Makkah si nadambuha ini si Utbah ibn Rabi'ah duk si Ubay ibn Khalaf, duk si Abu Jahal ni, duk si Nerbuah, Abbas, si Rasulullah SAW, si Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini ulama Quraisy takna lesi Makkah si waktu ni, isin nasami siya me gagandil atau me jin nasami. Ubus Abu Jahal, kome pegerutin pinain basa si ni, duman si Abu Jahal, duman si Rasul pegi, kona me magano man kita masa si Abu Jahal si Rasul men si Abbas pungtini samane biya so si Abu Jahal duk si Utbah duk si Rabi'ah si Ubay bin Khalaf dun masjid ni nasin ampat si manusia si rasmian etini hinarap ko wa hinarap dan si ini memang patinin narap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegine bang yene tedo we ne nuci ampatinin itine ne me batale ko tegewa yen ne nuin inarap nen yene si ampatini pinihanen si orasmian bagi story salem kesu asala si mian waktune si lesi Makkah ubus pagseke nag-story ne ko kita may magkasuan naniep den buwa
pitek ka manusia kana guna-guna ni sa amya. Itinen Arab ni sa busin. Suwe pagbayam rasulin ga na bangsahan na tawaga ini ga miyan dumen me nekura ga le tikite na silistan miyan. Itinen kana kuya garo na hagaga ini manusia pitek kasamiya. Ganarang guna. Ubus pagbayam ni pe hinipusan nen apes pisi tipunan niya. Di ba dito naman ang katalahan? So pisi na kalau musik kita piti sa kapitulo pa. Inarapin may gobernador may konsel gobernadorian sa amin. Di inarapin sa amin katawa. So magbisahin. May ahad. Nabisuang niya ng buwa, may tabi konsel barangay captain do pisi gobernador. Wala. Gaya na pagpayang pastel na be lakap ko sa amin. Nagahinangin. Pagkapito at sinigaan ko sa amin. Kahinangin pa ma. Isi, na sila maghapon sila Rasul. Nus. Pagsige sa amin, Rasul sallallahu alaihi wasallam hinarap ko na may abang sa amin, may anak kura amin. Tinan na sila sa amin. Arab, ini may nakuray. Napitek ka. Magbisara pa sa tao. So pagbisara siya pa sa agama. Kaya doon pa sa amin, sa agama. Kaya pagitek ka na siya na ako magsawa. Terus interpresan di awahan dan pinamura besar dan may kemudian po ay may ampat na kurami. Napetek kana rambuha pi. Ngam dengan nga ya Rasulullah pin. Bano bisa mama. Hasang lain besar ro na pero besar. Petek. Ina amiyang kana guna-guna ni do pesek ng pamasabi. Ubus ga hininang ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina armo. Gaya nang inawene, hinarap nen, ene miyan binoy bisrahin ene me sige in-entertain na tawa miyan hinarap nen ene me sige miyan medyo bang sana miyan sa abusahal si ente bisra miyan. Us gahin nang inawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini arambo miyan penia si Stalin. Asal din pagkatian. Ubus patanda ke Stalin siluene. Petek kasi emian pitek ko na siya o mental besara. Isi bunya siya na magharap. Ubus petek kasi ke Stalin ini sirambo si sirambo petek kasi emian. Ubus sarta patanda Stalin siluene. Meglising luene sa emian. Meglising si ini si demo emian. Ubus kedua katanda ke Stalin kapan hinang na ini tinikutan wa ini rambo amian gaya nang ini bisaray o Muhammad o Rasulullah sabi enggak sinambuhan so maglising melwa din sa tinikutan wa nga hinang ina wa ini rambo amian pag-ubus kinitauhan wa Allah subhanahu wa ta'ala la iya di ata aras di ata malaras wa samian sabi kahalat Rasulullah inaslas petek ka sa rambuha na rambuha alala sa petek kasi si waktu mag-meeting niya, magdawa si kauman niya, buko man dinawahan nila sa amyan ni Jen, ubus katuwa na ubus ng buha niyan, ubus pinitek kahilingan, ano ni si Jibril alayhi salatu wassalam, dinabino, ni PCE ayat ini, si oras niya, alayhi salatu niya. Ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala, abasa wa tawalla, anja'ahu lama. Ini abasa wa tawalla, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Jibril bon pe samen kahalan den akharo ni pinde meglue pe abasa meglue pe wa tawalla doktalan ne pe si waktu pinne anja ulama petek kania adam buah apes pe bisi meglue pe embes lain meglue te ikutan ne pe ka entertain ka hinang ni abi bisi Noe ka eso sana kung timetu yan kung kita sini kung sa Ahmad Abrat ng bisis suwaim si masami na bigbisara perbetutan sa amin iyon na rin buha sa amin Ahmad suwaim ito ka sa amin gaya kita bisa sa ingi asal masih pinay ito ba sa inyo bisa perbetutan sa amin usti agawan sa mga sa amin hanggang pinagkumili buhay may katas sa amin sa iyo upama bisa dumay asal masih nalik kuto-kuto ng pagkatan kung ano kayo pinagpuwasan. Nasuwaktuan sa iyo, Rasul sallallahu alaihi wasallam sa amin. Kung ano kayo pinagpuwasan,
ipiling harap me duman bangsa dikit-dikit harapin. Pinake jahil ni manusia dalam punto sa kelas ini. Abu Jahal di sini ini. Bukan pada asal dinawa anu sa amin natin asal pinasok dalam Islam. Terus yang kesana sulit. Abasa wa tawalla. Abasa kita abus natin maglising melwan. Abasin abus maglising melwan. Abus maglising melwan sampai tikutan niya. Si waktu pinne anja ulama si waktu petek kadembu si pesek. Pesek meneh. Ubus ini bin Basir bin Sarawi Samian o Muhammad bin Talbisara gay makazari dah hinangunian. Gay makazari dah hinangunian pangandakan tuan sekau gay kau banjari meklue bang na atek kapu sekau dok gay manjari ikutan dok na atek kapu sekau mo kau bisa sumegua harapun sambungan. Saya. Wa ma yudrika Allah yazakka ba pinne kitawhannu. Yerem buah petek kasikaw ya dok pinne harap no ayan kau pinne pinne makhapsikawin mo makhapsiin pinne rem buali pigi mekkayan pinne yun sa amian tapod na bisar no agen upama tege na magbisar ka umiya tedo no manse kahapan ga tinu sumagwa ini kupur etin asal wajah tuju ka usine muntara ni pusikawi magtambatan cek isa pusikaw so dani hinagon ina be ayan so ina hinagon ibe sa nambuha ibe bestek sa amian kau pinne makhapsikawin duksihin bang sembungan ruk bang harap lu bisa arang buayan bisa samin kana martabat ni so harapon samin nasinin tedo tedem buah penansinano pasal pagdawa pasal pagtablig gay manjari kita bibene amat yung manjari siway tabligin pagtabligin pagdawahin pagtoin sali kemon manusiain martabat ng samin gana we presidente we samin lang ko samin dayahan ini ubus miskinin gay yan atawa gana gay so siya dawa pagdawa asway sali paharap miskin dayahan hadje niyan nikatonglan ka so paharap si ine abang agama etin na buwa sali kita sa Allah subhanahu wa taala gani dia manjari bang dayahan atau bangsahan so sabihan pangandawahin aso pangandawahin kay so sali dia do tebenan sirit ini darajat insya Allah subhanahu wa ta'ala ate kawasi tiga patut duk ate dayahan duk miskin duk lam masamian gana pegbidaan si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala anja ulam umus aw yadhakkaru fatampahu dhikra emia tawanan pinne semano sembungano ne ama minyaw sikole pege ka demboinin pin ene tafsiran tu pin si anuin mian Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'aqbala ilayhi rajulun a'ma yuqalu lahu Abdullah ibn Ummi Maktum faja'ala Abdullah yastaqra'u Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Quran itin tek kamian mekabasa meketo ka pintel bisaran meketo sa amin pin Rasulullah pin akanong ko pin ini pin Quran pin tek ka tuan sikaw ayat ini sa amin makaak sa amin duman pintalay sa amin ini so asal bentar bisa makito amian umus allimni mimma 'allamaka Allah bin ya qala ya Rasulullah allimni mimma 'allamaka Allah fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abasa fi wajhihi wa tawalla wa kariha kalama asi itu sebenarnya enggak pinne o Rasulullah pinne sasang na mengharap yan na may amian tek karambu alamian Rasulullah pinne to anong kupinakhanong kupinne ini bistar Allah subhanahu wa ta'ala mete kasigaro atau akhanong kupinne ini pinne tek ka mian bakas tek ka atuhan pinne sikau akahanong kupinne ko ito betinan mekito ay amian ubus ini Rasulullah sallallahu parada anhu betini enggak pakale ikutan ne ubus ini pe wa abasa fi wajhi serta neglising melwene ikutan pega sinembungan ga sumewa tinikutan ga inakahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam us inastal pe wa tawalla do inastal pe si ini bisara soal ini muamin nige makazali ubus wa aqbal al-akhar
hinarapin ini me siya me Quraysh ini me kufar Quraysh miyan gapa kali kasi nambungan we yusin falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majwahu bisikin ubus bisranin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini me Quraysh miyan ubus bisranin sampai balik ni pisi ahlinin ini pritek kan Quranin wallahu subhanahu wa ta'ala pisi ini abasa wa tawalla oke wa meglising oke wa pikutan mabang na pusikao mian ini tinikutan mene mi ame pesekle mi ame nulay mian dahil nangon gi makazari nangon sebentar sa gi makazari nangon sa gay sumagua wa mayudrik ala Allah wa zakka dapat ni katawan no kau ye makapsikao induksiin bagi alay batang mekesutsi sikao ang bandelam ke pagkupur na tujutin na nire ke Islam tujuh Allah subhanahu wa ta'ala way ga ka ko si imigya ale me kito sikao way hinang sa way pagluhan way tigutan sa miyan din Allah subhanahu wa ta'ala pa anta lahu tasaddaa niyan aw yadhakkaru patampahu dhikra amma man istagna pa anta lahu tasadda niyan ikutan wali ga hinang nuine sumegua bang ye pinne amma man istagna ene me manusia Abu Jahal duksi Utbah duksi Abbas ibn Abdul Muttalib miyan sa miyan me pinte me arayahan si ni abasagan siya sa miyan ipinne hinarapno hinang nuine amma man istagna pa anta lahu tasadda niyan entertainment hinangin bono bisa sembungan bisa miyan wa ma alayka alla yazakka kuitu pinna kanti ko Muhammad garap na hinang no bisan peharap no yan bisan peharap mo sayan ingin tegel no gero siya pakale subo tetep ayin tetep sige wen pinne ngake pe wacha pinne sisiyan niya dane ano sige ini benin sige siya dawahan sige mo nagbisara asa gero siya panggero siya pakale de nganon ne so palabe ka wacha ngake ka wacha sa amin Islamin in agaben tin agaman Allah subhanahu wa ta'ala so abang lupa sa akin inkitan mo kuntan mo sa amin bukay wasaga alibano sila ini libano siya gerwen tinan pakale sumikuha yene penne payamanon yene sampunganon yene pitik kami busikawin bisan gani aguna-gunane bisan apesek bisan aini sa amin sampunganon yey makapsihin duke makapsihin sa amin yey makapsihin duke makapsihin pin Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man ja'aka yasa wa yakhsha fa anta anhu talaha binalik bisalah yene manusia tekta busikao niyo kao sarta katelew ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala tin batang kitawhan na tet bang kuingi katelew na bang kuingi pagtuhan na benal tuju Allah subhanahu wa ta'ala fa anta anhu talaha kao pinne gepin nang wi gepin nang wi na ali eren buale si Abdullah ibn Maktum yan ubus emen kahalan din yan siwaktuyen pinetek ka ayatinin wallahu subhanahu wa ta'ala juhiye tegi asab samen kahalan manusia nasigit dito dane tagiratante heten be Ahmad bang naluge isaw asset din mismo misal pang tinitibi alla taziru waziratu wizra ukhra sumegwa important titabi palabe ngaka palabe kitila ngaka dakam megirang saya ye makazari sa amin itin binatal wallahu subhanahu wa ta'ala atau binatal agama ye makazari sumegwa bang lu na losa kay elosan ne pagtoin ngiro pakale dega isa ini yan lo kiti betak sultan chal ina yan kiti betiya utaw chal lo kiamat basta gumuwa bisarahin atawa itinin penia pagpesenten di sa amin si okto galutin so awa bang sirisi isain na ayron bisara Allah ta'ala kaya makasari banggaro pakale na de paano ne so amihan na kaya bisan ini manusia no ebe paglehin ene piaw na sa amin ebe pagedon no ka pa na manton bang kumikito sa amin dog isa paale etinen bangkidayata no ede sa amin miket ko iya paala dog saban tebe saban na sa miket og iya paala Allah subhanahu wa ta'ala cikite so ako bang mamagir pa kaya dani nang puas na gid so importante basta pala ba cikite sa amin ngaka bang na jay kitawhan bang na pintele kamali agamay kitawhan tebe sa amin meventelin ubus niya dembuat tikit biga ventel tebe sumagwa taman mintel tet min duwe mintel mga sa ano pe so bang luna elo sagem sa amin ano sa ibre pa gero ngato de bante betade kitibi ine tane kiti tuyo garo na gunane so mi hani kitibi ine pagitwan tibe kahapanin mengitu
inaghanin sa amin. Mingit inaghanin sa amin. Ubus, kalla innaha tadhkira. Paman siya adak, iyan pin. Bisra lay, pemero haji bisra no prusia buzhal lay pemesa haji yan. Ang garo siya pabakali, manana ubus na yun. Ubus na yan nunun, ubus na yan hinang nun, terbangun nun. Importante basta may ke bisara gaw sisi. May ke bisara kiti bisara miyan miyan kasi manalanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, faman syaa kalla innaha tadhkira faman syaa dhakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara. Yan Quran le. Pemesab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lay Quran. Pemesab lay diman bisarane ini man bisara tubu ne. Pemesab ne purisi Abu Jahal lay purisi yan ke man me bangsa Quraish me kapil lay dugpusi sedini sapit ang paneme. Yan me mu'min lay diman ni bisara tubu ne sumewa ini bisara lay pemesab ne siye mesep nikita bi amban bisara Allah subhanahu wa ta'ala yatekku Allah subhanahu wa ta'ala bisi nabam kita mabaya aitin eddo tabi'an pengesep mesep lay tegedo meni bisara ini wa ma yantiqu anil hawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subuh bisara lay bisara ne palabe ambani sumegua etin wahya man Allah subhanahu wa ta'ala tulisan amban dalam Quran Quran pemisaranin tujuh kita bi mian ubus fi suhufin mukarramah bisra lay bisra Muhammad sallallahu alaihi wasallam samian sini akhan amman dalam suhuf ini suhuf ini Quran kita Quran lay samian bisub mukarramah marfu'atin mutahhara Quran lay ilai diata amman yatin betek ka Allah subhanahu wa ta'ala amman diata amman dia Quran lay ilai mutahhara duk setin suci tabanan suci yene Quran lay peneseb lay dua bisra tubuh dua bisra hinang bi aidi sapara kiramin barara sarta ila dalam etinen puas aman Allah subhanahu wa ta'ala dalam kengkeman malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sini di Quran ini si Jibril alaihi salatu wassalam yene Quran ini yen peneseb nabihin dua etinen tu bisra ne so magwa binawa malaikat lay mekbo ene Quran bar Allah subhanahu wa ta'ala ibu si Nabi Muhammad yene sallallahu alaihi wasallam no peneseb ونبيه صلى الله عليه وسلم سكيت بي لو كبار لساميان دبل يتل أمام بسرعة إن رك إنه سمعوا بسرعة أمام دياتا أمر الله سبحانه وتعالى وبسبيس ملائكة وبسبيس نبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وبست بسرعة تبي بكست بسرعة بسامي ده قرآنين وتبسا بكست بسرعة وسكيت بدان ببالك قرآنين كتلون بوجوز قرآن يتين أندا إن بسرعة أندا كيمون كومبليتو سمعوا begini apin inzal munajjaman mufarraqa si dembua Qur'anin ini binin marfu'atin mutahhara fi suhufin mukarramah Qur'anin ne dan ini nang Allah subhanahu wa ta'ala nang sabi bisaranin kinompleto ubus pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anin ini pinne inna anzalnahu fi lailatul qadar ini kebon ketalung pujus Quran kompleto ipinne inzal Quran munajjama intedetekka dembua besar ubus si kedua besar si kepek dua si ini si kedua besar petrun Quran mufarraqa ini si 20 tahun tigilan tek ke Quranin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam detinan kaane komplit kaane kemon subi si 20 tahun tek ketigilan tek kabuna kompleto balik si yang 20 tahun tegalannya tek ke Allah subhanahu wa ta'ala samian ubus Quran ini etinen bisara Allah subhanahu wa ta'ala usi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binawa malaikat mian ini Quran amman diata dengan etinen ini tinubu-tubu dokumen amman diawa sunawa amman Allah subhanahu wa ta'ala marfu'atun bi aidi safara kiramin barara nubus mian malaikat ini dembu amban sifat malaikat mai kiramin barara ene gasana hinang degehab so hinang den kemon mulia tu Allah subhanahu wa ta'ala do etinen barara do penunuhut cie ini samian bisara Allah subhanahu wa ta'ala gasana sampain gai tinano mian asal tinuhut ede bangna pengandakan Tuhan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'marun ini bisara Tuhan samian sisi enggak saya bekas pindah Tuhan kami kaya senua mayu marun ketinen kinuhut tu ada ini pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala sampai
Ubus mian biaidi sapara kiramin barar dan buat fadilah kehalan mian sisine gak kita betinen kuat darajat kuitule kuat darajat malaikatin gak kita kuitule kuat darajat malaikatin mian si Allah subhanahu wa ta'ala sumegua sisine pero Allah subhanahu wa ta'ala sisine pindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene makabasa Quran makabasa Quran sisine manusia masa Quran mas separatil kiramil barra pindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia gak kita megbawa Quran kita bi umatin kita bi ipunin gak megbawa Quran sini megbawa Quranin sedia man Allah piniteka wallahu subhanahu wa ta'ala Quranin sini malaikat iya darajat ini asal tanda malaikat na asal haji ini udah darajat dari Allah subhanahu wa ta'ala piniteka pinalai we de Quranin we Allah subhanahu wa ta'ala Quranin si malaikat tembuli etinen pipus individu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai tanda Quranin haji tamaran haji darajatnin atau langkau tamaran langkau mencatat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Urus bisan kita biga tekka kue malaikat yang kita di Quranin. Susumai gua sini pindi makra ini masa Quran mas separatil kiramil barra pindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antag tidak si tabut jalau kiamat. Sini makabasa Quran bisan tu Quran enggak dek kasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiamun awe tek Quran tek karusin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek tekan Quranin kita bi umat nem enggak supaya gua umat dan masa Quran sababan pamasane ine sewene meg tututin sewene meg dembuain mas separatil kiramil barara ini me malaikat salangkau-langkau dari zat Allah subhanahu wa ta'ala walhasil iya tedo tebi ini darajat Quranin bang birasa wete dengan pintu binali so sini aja pintu masa Quran sewain sewain atau ini masuk manusia masa Quran lay ini malaikat Allah subhanahu wa ta'ala salangkau-langkau dari zat Allah subhanahu wa ta'ala iya segitu mian dah kita biwe pintu bi masa Quran kita bagaimana guna-guna tu misalnya itu aja pasati orang sambil kau tulis dah semua ini ilmu tanbih doa tanbih ini hawa hajj Quran insyaallah subhanahu wa ta'ala darajat Quran insyaallah subhanahu wa ta'ala bang basate bi ini sewe ti megludan penengin taawut si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atau si kue tule darajat tan biga kita bihitin insyaallah kiamat kue do darajat tan bisamian darajat hatinan ini kue malaikat sewe ti megludan penengin sami insyaallah subhanahu si darajat tan insyaallah subhanahu wa ta'ala sebab ini sababan ini pemasat di Quran diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala pusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usin pinne bi su'ub mukarrama marfu'atin mutahhara ien Quran mian pembinasa wa bi aidi sapara si lain dalam anta etinen pemerintah atau dalam kengkeman si malaikat si Jibril etinen Quran dan ubus malaikat dan sifatnen iene mian semulia-mulia ni makhluk tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sababan pegega niya bakas magpain siya gai bang na pagandakan tuan siya sumiguwa etin melingkan tuhut ni kiawan pagandakan tuan siya sana ubus ini ubus pesuno pero Allah subhanahu wa ta'ala utilal insanu ma'akfara utilal insanu ma'akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'akbara thumma idha sha'a ansara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Ini netinen yang dembu amban kudrat Allah subhanahu wa ta'ala biasa seperti nasib pendati. Allah subhanahu wa ta'ala qutilal insanu ma akfara. Ini sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar halumian ini manusia kafir. Manusia kafir. Gado siapa kali. Kiro siapa kali si dawali. Giro siapa kali si iyan nasihat le
Nagka do siya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bansababan panagna panagkade ila Allah subhanahu wa ta'ala kutilal insanu ma akfara. Ini siya yan. Ito na mula-mula yan ang manusia yan. Ini kutilah dan sinin bang bete bang tinutan penen kata man dumen bisa na sin pinapate. Dumen bisa pinapate. Sumegwa ilaknat siya wallahu subhanahu wa ta'ala. Didigmurkaan wallahu subhanahu wa ta'ala yene kutilal insanu. Sebenarnya sinin insan. Jinse dumen penne siya haja na raplay. Supaya pinasin kutilal insan kemon manusia magkafir. Sedih mensilai, isi menutan dan kutilal insan kemon manusia nagga si dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge pakale kutilah hetinan pinagmurkaani wallahu subhanahu wa ta'ala. Kemon manusia. Duman Abu Jahal, duman Abu Lahab, duman si nian Ubay ibn Khalaf. Dumay. So siya ni po onnen, nagura le ni po onnen siya. So sampai kita na ko itu. Tiki ini besarkan bi manusia gay pakale si Quran. Gay pakale si Quran eten Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hinang Tuhanin si kutilal insanu kemon manusia gay pakale gay magkakad pinagburkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini eten pinagburkaan. Sini pagka Muhammad Suhaib Fox si Bas mungkin sedih bisa menyakan ini pe ginti pinagburkaan. Sedih pa manastel ini pe. Astel. Pinaglaan. Sedih pa pinaglatan ini pe. Pinabunsi. Talang manrahmatullah ta'ala. Iya. Real kaya momento sumegwa bang pinipilit siya kante mian kutilahin alana etinen la'natin yene at-tardu etinen pinatala de ke opin ne wallahu subhanahu wa ta'ala ambani dok aman rahmatnya antag tawat cello kiamat ini etinen pinagmurkaan pinagmurkaan kita tahu ini pinagmurkaan ini si pinagmurkaan aja so kita habis ya kan amat kita hati ni samia Cuma tadi bang real pepitis iya kan dok teti bene ene pinagmurkaan pinipili ko pinipagmurkaan ini pinagmurkaan sa amin ito ang tamang ini pinagmurkaan so bang iya kan neta sa panyakan at tardu ene pinatala ni keo tinimanan ni keo wallahu subhanahu wa ta'ala amban asay ni rukambani Allah sa rahmat sa kiamat ini pinagmurkaan na ini manusia gay pakala si dakwah utilal insanu wa akfar kina ini manusia tinatala ne wallahu subhanahu wa ta'ala bisan elum duk elum nen duk kapag dayarayanin duk kapentuk nen duk kapeg dunya nen samian sumewa gaya magkahagad si dakwah gaya magkahagad si Quran gaya magkahagad si bistara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yan pinailaknat wallahu subhanahu wa ta'ala pinagmurkaan Allah subhanahu wa ta'ala bang pititat pinayakan nen ene pinatala na iya wallahu subhanahu wa ta'ala amman rahmat ni tabot sa kiamat abang sila dong sa darunya haplasatan haplasatan sunuwa iyan kutilal insanu mga para sabab ine miyan ine sabab ine etin nga iya magkahalan gagahagad ne saratuhanin gagahagad ne yen men maharamin bakas tabisarate mine yen men maharani bakas tibisarate ni nakhan ni kanya kalamatan bi yen men masahin ni men masunnati ni samian ga hinang ni ni ga pakane samian meghinang ine kinabayan nen netinen 18 hot nen gi makasari bangetin hot nun kinabayan man tin hot nun bisaratuanin duk bisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusen esebon bunda bang kauno bang kite etinen at-tardu etinen tinimanan kita wallahu subhanahu wa ta'ala pinatala kita wallahu subhanahu wa ta'ala amban asay na tabot sallallahu kiamat dan sini. Sabi ini sabi ini enggak kita pakalan, enggak pakai itu. Ini enggak berarti ini kok bisrati bisa menamian. Pesiwar mo ini semanamente bisrati pasal pemegesan. Sini kan megesa beguhin. Ini pen Allah Subhanahu wa ta'ala wala ta suputan biko. Wala taqrabu wala taqtulu wala tusrifu. Dakan mono. Bang manusia umus na bisaratuhanin si kita nila kagiti mono. Umus di umono. Ini yan. Manusia yan. Pinilaan at wallahu subhanahu wa ta'ala. Dia pakali. Wala takrabu. Dakan patapit si zina. Sumewa bang magsisina lalahin ini.
bakas tekilan na sa amin, ubos, hinang na. Manusia yan, ilaanat wallahu subhanahu wa ta'ala. Inalat natin, pinatala wallahu subhanahu wa ta'ala, manin sa amin. Wala to silipo, dakam magbusa, dakam mag-ano sa amin. Dakam mag-ano, sikisamandalan. Ubos mo hinang, bisa ikarta tayo. Ikarta ba sa amin? Inayin. Wala taptulo dakam mono, sa amin subay hininang. Manusia yan. Bang niya, bakas teklete, bisaman pangandakan kita, mga hinang tiri. Ubus bang niya, bakas teklete, bisaman, panglangan Tuhan, sa mga buhinang tiri. Except tiri manusia yan, etinin, kutila. Manusia yan, pinaglaanat, pinagmurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagmurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Doon pinapati na sinin. Sumagawa, maknanin pinatala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bandire, ang magrahmat ni, kaya sabab ina ka pinakalawi na yun ay pangandakan Tuhanin. Ga pinakalawi na pangandakan Tuhanin, ga pinakalawi na yun ay pangandakan Tuhanin sa amin. Ininang na nini kinabihan. Ubos, min ayay siya nakalaka. Pikirun o kayo manusia. Huwag kang manusia kay pakalasi bisara Tuhan. Ngalang, pikilon, min ayi sayin khalag. Amban beye, asal-asal panginangan kiyawian. Pikilon, huwag kang magtakabur. Huwag kang maghetin at magdakag-dakag. Kung edi sa busal, sa amin, so pikilon. Amban kiyaw peguwa, amban kiyaw sa, duksinan mga hinang kiyawin, huwag kang pakali. Min ayi sayin khalag. Amban manusia ini hinang. Aman pagwa. Pigitin ko po ito. Niya manusia peturo ang mandita langit kanya. Bisan mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakahap ni kemon makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Gado kita hanti pagwa ang mandita langit ka. Amban kita hanti mi amban pagwa amban duwe yan ang mitatuan ni sa amin. Itanda. Kakita binimiktiyan Diba nakita binabi naman ni sa amin sahabat naman na ba sumagawa. Wekyo nagka. Ina bakas hinaram na si kao, pinitekta na hinaram mo Allah, bakas pinabenta na si kao. Ina mahalain, tining kitawhan doon Ina maharamin kitawhan, wekaw nagka, pikir amban kiyaw pegwa. Wekaw magtagya manusia yung bang nagka, ini tandaan yung magtakabur sa Allah, magtakabur. Manusia magkapit, tandaan yung magtakabur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan. Bang manusia yung magkapir, inin magtakabur. Nasipat takaburin itinin, gana sedih magtakabur ng buka Allah subhanahu wa ta'ala. Bang na magtakabur, manusia yung siri. Sabi niya gana, makasari magtakabur. Yung buwa-buwa magtakabur ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ka magtakabur, ini sekutuhan no Tuhanin. Dapat ito pa sekutuhan no Tuhanin. Ini, sirik ni kiyo. Sirik ni kiyo sa amin. Ganyan. Nubus, ang tagsaban ng magtakabur, sa banggay ka upakala si Bisar Allah subhanahu wa ta'ala. Banggay ka upakala si Bisar Allah subhanahu wa ta'ala, ini ng buwa, ini magtakabur. Huwag kang magtakabur, huwag kang magpalangkyaw-langkyaw. Amban kyaw hininang. Min ayyi shayin khalaka. Huwag ka apain na katawhan no, amban nutfatin. Min nutfatin khalakahu fakadara. Kapain na katawhan no, huwag kang magtakabur pag-isamin na darasat mo. Huwag kang magkalangkyaw-langkyaw pag-isamin na kitaunon. Huwag kang magkaroon kitaunon, kapain na katawhan mo, asalasanon. Min nutfatin. Dambuwa, dumenot pa may kali. Dembuak dupin ni asal-asal man pensiri ku Allah subhanahu wa ta'ala amban buhay asal labiano. Ubus pela amban buhay le amban pinalabi pek amban se ene diawa na sila milen pinalabi sa amin amban ene lawang chino sa amin. Pagtek ka kawad jiwa ka mutakapo. Huwag ka pigil no pangandakan Tuhan, huwag ka atuto pangandakan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya. Huwag ka magtakabur. Min ayyi khalaqahu min nutfatin khalaqahu pagkatara ka pinakatuan amban ini asal-asal nun pagkamanusia nun amban yan dogo pagwa amban asal-asal nun sa amin. Ikaw magtakan. Huwag kayo magtakabur na kayo magkapir dahil kayo nagka sumikuha tuhutun din bisara Tuhanin. Yan ay pangandakan Tuhan itu juga sa amin. Khalaqahu pagkatara ubus kayo pinapansari amban yan na buhay dibitak mo yan no? Ubus lain ikaw ginanta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Halakaw pakadar. Pinagdaw kita pinasinin, pakadar. Ginanta ni. Dalam betting sa ito kita manusia, awe, pagi hininang kita sa Allah subhanahu wa ta'ala hati sa leman din. Ito dalam betting. Ubus paglekaw dalam betting, ini, lain ginanta si kao kayo, pagkarajaan. Ginanta na si kao, yene, niyan, may betul si dunia, sang bangko pero sang madaling beteng kanta tegilan betul si dunia.
Ini ginanta sikaw Allah subhanahu wa ta'ala puas ang panbuhemian, ginanta si pinapansari kang panbuhemian puas ginanta sikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ini umulun. Sehingga tahan umulun to si dunya tigilan. Amat. Si kedua ginanta nila sikaw na simihan ini kan rizki nun. Si ketelo ini payen ginanta ni sikaw wallahu subhanahu wa ta'ala yene bang maghinang hap-hap kahinang nun at wala kahinang nun sa amin sa kiyunam sa'id yan, ginanta si Allah subhanahu wa ta'ala pero sa sinin subjectan bigo ito pasalakat ang kanta andang hati kita ginanta dengan Tuhan Ahmad dapat na bisa taro tagna gantaan tayo pasal umul tili umul hel niya so dapat tutun de niya hangkan nalu sikita hati niya me behenihin mapatay nga bidda atau mo nga bidda bisan lu sa ingit megasiye pin na ka upiu ko mate pin ne bang ko pin na mate dagyanan si inin wallahu alam hatu te do nel muinin manusia yang manggero tan nagtek ka azanun sa pagkatakon kay ko mate bisan lu inin pete ka ikaw mati. So, mati ikaw mamagsalta, ubus nang sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Dilembet ang pagkitibi. Andang ikaw ginanta, at tuwan ementa nung unun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sa amin. Sige. Sige. Dana buruk basaan mono. Akan diluasan kayo ulo sa pasarapan. Huwag kita katamaan. Huwag kita katamaan. Pinagapin ikaw ang ilmu kun. Ilmu kun sa ining besar Tuhanin. Ilmu kun sa ining besar Tuhanin. Bisan duwin pepetay ako. Banggero tek ka ubus gantaan nga kumate. Nangkan ubus na nakirupangan sa amin. Bisrahin na dyan, dahil kita biyado. So, ining bisrahin na disi. Ini, pasal bisrahin Tuhanin. Ubus, miyan, bisan doon sa pen niya sa amin, miyan, paghali ko na. Asal dinahit niya piuran, kinon, bigko sa timbang. Bisan doon sa inyo, paghali niya, bang ero, may 2 taon, umul na, masay pinabati, ka na, bisa ka na, bisa ka na, may patayi. Pag-iya, asaan ng tagant wallahu subhanahu wa ta'ala, nansiinin si waktu, ini, pinapanjari. Ubus, ini, harta sa inyo. Bisan doon sa inyo, pinne, pag-usahap. Andang kalista wa Tuhan si ako kay miskin hindi ko makarayan. Nansiinin pagkatap. Bisan mo sa pinne sa inyo. Ini. Karayan Ini bisa aks bisrali. Kimiskin. Bang kasulat kimiskinin siya asal bisan sa inyo pag-usahan niya kay gandayahan. Bang kasulat wa Tuhan siya sa miyan asal dayahan bisan gara usahan niya bisan lo tepat seluma mag number 4 baka usahan pitik na si rizki. Nga ka dugupin na asal-asal na gantaan ko sa amin. Asal makarayan. Makarayan ko sa amin. Ubus, hinang ni sabla, duk hinang nala. Ni ada asal dupang nalu, tamnan dupang sa amin, pinipinigyan, iyon ni sa pinin, amin ritay, dupang. Dabi ko, damo oras, dabi ko magpinasan, huwag kang mikil ko. Bisan mo sa ingit, mikil ko andang tangantas, ako karupangin. Bisrata. Asal gege ko menjadi peten. Bisa lu sa inge peten ko asal masih sa inge. Bisa lu sa inge pagpahap ko asal tuwa si ako tuan ina asal ini sa dupang. Iya. Ubus min nutfatin khalaqahu faqad ginanta nilai wa Allah subhanahu wa ta'ala sikite khalaqta sa amin. Ubus umulti. Makazari Ia telisara dalam etinin me athar samian me doha. Makazari kita maku tuju Tuhan, we kita makazari maku tuju Tuhan pin Allahumma tawil umrana. Buandang na 20 tahun dumulun. O pin na Tuhan ko patahaon pin umul kimihi. Ahmad si. Asal. Buando 5 tahun dumul 10 tahun, buat ikaw maku buandang ni. Wandang nasal erwe yang gini maka gini kesu gano bang miskin keo bang dayan keo bang 40 tahun 30 tahun 60 tahun sama umurun gini maka sari ini
kada ini pakadari kurang haraptan di mampur kita kaya mo nas antang na us kiranta ubos muisap kita makasari sedang buhay makasari kita misara tujuh Tuhan oh Tuhanku Allahu marzukna urungan rezeki umuisap no sa ingip may kuta bas rezeki antang na rezeki na sa amin kita katambahan way makasari sa iyo bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yaruddul qada'u illa bid-du'a gani meke ini makatahala yene kontraknya namad dempu adu dua tujuh Tuhan nabi sandu saingge dupang tiwi mako gitu tujuh Tuhan kepeten jais makasari bisa do saingge ke miskin tiwi mako gitu tujuh Tuhan kapag daya makasari so dua bisa saingge pandak umur tiwi upama 20 tahun nan sekadarin mako itu Tuhan Allahumma ta'ala murad makapatahu tadi makazari suwe doa tuju Allah subhanahu wa ta'ala makazari ma yaruddul qada'u illa bidua nangkan bisan sa engge da hati na nabi da na kiti penen magbahani han pinaya dati ma te bianulay penen pagi ene pinte yan umulten bisa man 40 tahun so asal ubus ko na behini kung gero ko mate bisan mebet ini bisan ini sa ingin betigar ko mate sa orasian da niyan arakala bangko mag mako tujuh Tuhan may kumahot may 45 atau may 50 atau may 90 sa niya siya dinigil sa kiniskinon nga da pinimiskin na kutasot siya kung miskinin mo again ikaw magkusahay mako tujuh Tuhan natin jais makazari mako kayo tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ni adam buwa kisah hatu dalam kita bersalatu bersamian si zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini Musa alaihi salatu wasallam Tuhan tabi power ini kipig besar Allah subhanahu wa ta'ala magkapagsambong dan buwan malalun magkapagsambong niya dan buwan hipaya dan buwan story niya dan buwan dende ga niya ga niya tuwan ni so niya pamilya na sama so ga na tuwan ni binte besara tapi ang pintes meventutin pa may matot nga ba giving anak pintong sabi si inre magkaro ini maglem sa amin pero po si Musa alaihi salatu wassalam o kawan ni Musa ni problema ko ini kau kipagbisara kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag sampung ka Allah subhanahu wa ta'ala so ipito ko si kau ni apego ko si kau kaya kuhanong ko dito Tuhan bola bisa Tuhan ini tegil na kuhati na magdambo aduk Allah ko sumiya ka na anak ko gana anak ko sa amin so ipiko mako tujuh Tuhan nun tujuh Tuhan kaya kuhanong ko sa pinatiga anak sa amin iya gak inutangan wallahu Musa alaihi salatu wassalam mako Musa alaihi salatu wassalam ini nian tuju Allah subhanahu wa ta'ala yesi pinaku dan dimensi o Tuhanku iya niya ipunno sa amin problemanen nian gania pinte sa amin tapos urungano pin Musa alaihi salatu wassalam bisrael Allah subhanahu wa ta'ala pin o Musa kituhanku pinne yene ipun ko yan bune pinne bangi asa bisan sa ingge mian pemihan sa amin lebeyan asa kesulat si kuinin gani anak ni cemat ko pinne si ga pinne anak ni ano bisrael balik ni Begdasua balik o Musa ini kepetuhan ni ko si Allah Ta'ala ini bisa Tuhan ini naga na dapat dia kyo itin pinatekahan Allah subhanahu wa ta'ala sa amin trap ubos na Israel nagbisara Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam nagbisara ubos ang sa'yo magtaos gana lebeya nagkasuwa Israel naga magkasusihan na rin damiyan bayat tayo anak ubos gana hinang na sa giro tayo anak hinang nagsa ilaw sangin mag-ibadat maputod Tuhan bang pinay sa BFP inurungan anak ko Allah subhanahu wa ta'ala
Si kemon ibadat. Si kemon ibadat na asal emen umul dan buat pinay ko na to suhanin bang idurungan anak eh. Idurungan anak eh. Sabi yan, elosang bang mag-ibadat. Sabi yan, pinay ko na to suhanin. Na do tegkel. Beteng ipendemian. Beteng. Sampai nganak. Pagtegel sa mga anak ni, temuan na lumengan na kanakin, magkasuadok Musa alayhi salatu wasalam. Ipendemian. Kau din pendirin na kasi may kusaya ko doahin, huwag ka pinitiyan. Pengurung Tuhan pinit siya, Allah Ta'ala pinit. Tiyan. Pwede ko Musa alayhi salatu wasalam, taksi, weh. Bisa ratuharin si iya sa amin, kaya anakan ipon ko yan. Pagtuwa ko si, sa anak, tiyan sa amin. O Tuhan ko, maaf, binagbisa wa ni Allah subhanahu wa ta'ala. O Tuhan ko, weh, o Tuhan ya Rabbi, weh, penderin din. Petekkahan no anak bubagas na pekuhan ko tujuh kau, dak na kumako tujuh kau, weh, sa amin problema ng batang anak, pinus ako ga iya anak, gani anakan. Weh, ito tiyan, pende magtanda urungan mo yung anak sa amin. Independe sa babande. Inomusa. Gapin ni ketauhan no elosangin benden penne gane pinne niya duane tuju aku peko tuju aku amban ni ke urung anak tuju aku urungan ko. Sabi ini pengen duanen pekunin etinen ini tuju Allah subhanahu wa taala basak pekunin. Nanan sinin bisan petasulat si kau sa amin gana anak no. Bisan petasulat sa amin tahan umur nun. Bisan petasulat sa amin kimiskin nun. Etinen makazari ke umaku lebihan nen etinen pinesewan ene kadar lei ma yarudul qada illa bidwa duk ene mekuti bitu Allah subhanahu wa taala dah kita betin ini dah kita bi ine mekerisuan we samen ne kita miskin we kan lebihan te karyahan we samen ne kita bi etinen mian ine pandak umul te bingana lebihan ne ta da sumegua ine umbul dembua etinen pemekuti bitu Allah subhanahu wa taala dah te kay dipat te bidu dah kay te betine ine mian jumu maku tuju Allah subhanahu wa taala dah kiti bang maku minta de min do minta lo padeng ne Tuhanin kay kita urungan dah bangga kiti bi nurungan tu selo dunya tabut selo kiamat pinon do na sikiti bi doa tabian magi piligite we na sikiti bi tabut kiti mati tuju hadrat Allah subhanahu wa taala no muslimin ni adamian pinne ma yaruddul qada illa bidua konia metatiyo sikam samian pinain ubus nanti sulat ajal tenbi ubus nanti sulat rezeki tenbi ini pegunate me ko insami ang kain kai ini besar ini sarain ini besar Tuhanin asal bakas kita ginanta sumegua kepesewan menjadi pinesewan wallahu subhanahu wa taala gantaan le sumegua ini duk dan buat dua sila dan buat dua lebayan supaya kita tiningin dua amaku tu Allah subhanahu wa taala iyan makasari pinte pite sano mian pite te besaramen gawan matuk-matuk ambat sakat sab pite pasal ni anda anda mat pite tesulat sikit bi dan buat wandahin pinana sampai wasal maganganangan kita bi parang kita bi pinte ko ibe kita bi sampai dang bruti bi sampai bagi-bagi na pina asal ma tesulat siya ako dan buat wanda ko ini tesulat dan buat saya nara da sumay ma ako kita bi dua si tuman pinte bang asal sebenarnya gabe ati belay maka kita bisi dua tu Allah subhanahu wa taala bang penisip kita bi itu anda nambah duk anda yang makap sikitihin bi duk etinen makapag-agamat misalnya iya mada kita pinta wa pinana pai nagu ko pinte keruk si Ahmad gongas na kay mupote na samen gani kita da kita bi sumaba bang magmaksud kita bi kita bingen dua tu Allah subhanahu wa taala pang penisip kita bi etinen makanda ruwe makanda betel lu ampat etinen sampai samen bang megahap sikitihin misalnya sumegua banggan tak menggi makapsi kita hindi demikian ni sampai ku te insya Allah subhanahu wa taala bisan kita pasakti atin asal batang maganda sumegua pe ku te bisan kita makaanda bangge makapsi kita bidaane daane eru ibsahin etinen so ba makapsi kita bi ana tutan te barang te nafsu te le bakit kita bi inurungan Allah subhanahu wa taala sa amin makapsi kita bi dukta te bi so bang pagnian etinen game pagmaganda kita bigyan makap kita bi demikian peku ti Allah subhanahu wa taala hindi nang gana kuna daane ha silambuan haja sa amin kita bi makap kita bi na po sa mamian kami niro kita bi sabe bisnaten bi
Mian murah-murahan ita man qadar tu murah-murahan si panabalik itu surat TV ini surat ini mian duk magin nanti continue itu si panabalik ne. Hada wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.